ona u Zagrebu u Krančevićevu. I opet, treći put u sezoni Hajduk slavi s 2 razlike. U Split potom dolazi Slaven Belupo, dolazi osokoljen visokim plasmanom, želi kup UEFA, najavljuje dobar rezultat. I zaista Hajduk se muči, ali ipak pobjeđuje. Hajduka čeka sada Maksimir. Čeka ga nabrušeni Dinamo. Mogu li bijeli već u Zagrebu potvrditi titulu? Igra im i remis. Nažalost, brojnih navijača, Splićani nespotrebno gube 7:0. Sve se opet vraća na početak. Hajduk je dalje vodeći, ali do kraja ima 2 teže utakmice od Dinama. Zbog nereda na kupu utakmice s Dinamom stiže kazna zabrane igranja na svom stadionu. Uprava prihvaća kaznu i određuje Zadar kao mjesto odigravanja predzadnje utakmice do igravanja s Osijekom. Bila je to fešta koja će se pamtiti. Prepun stadion, divan ambijent i pobjeda Hajduka od čak 4:0. Ostaje još jedno kolo, presudno. Hajduku treba još samo jedna pobjeda i slavlje može započeti. Ostaje odlučujuća utakmica u Varaždinu, praktički majstorica prvenstva. Utakmica je započela mnogo prije nego što sudac Marić dao znak. Počela je najavama Varaždinaca da će se osvojiti Hajduku jer im 1996. godine baš u zadnjem kolu u Splitu nije omogućio osvajanje titula. Hajdukovci su mirno podnosili borbene uslike iz Varaždina koji to nije mogao ni pretpostaviti. To će se te nedelje 27. svibnja 2001. u njihovom gradu dogoditi. Ni u snu u baroknom gradu nisu mogli očekivati takvu invaziju s mora. Ali ne samo s mora. Stiglo je 500 Hajdukovih navijača iz Slovenije. Mnogi su se zaputili u Varaždin iz Rijeke, Pule, Šibenika, ravne Slavonije. I osvanuo je bijeli Varaždin, iako se utakmica igrala u snijegu. Od 12.000 nazočnih na tribinama, 7 ih je bilo u bijelom. Bori se bijeli. A onda je započela dramatična utakmica koja Hajduku donosi naslov. Varteksu saznanje da još mora učiti. Drama koja je imala završen tijek i veliki final. Završilo uvjerljivom pobjedom Splićana. 4:2. Već u 12. minuti Leko iz Slobodnjaka izaziva delirij oduševljenja Hajdukovih navijača. Veselje je kratko, jer Karić sam 8 minuta kasnije iz kaznenog udarca s 11 metara izjednačuje na 1:1. Igra se otvoreno napadački, oštro. U Zagrebu osluškuju varaždinska događanja. Nadaju se barem remis. U 26. minuti oboren je Bubalo, 11 metara za Hajduk. Kapetan Leko uzima loptu i ponovo dovodi svoju momčad u vodstvo. Ponovo samo za kratko, jer Biljanović kažnjava opuštenost bijele obrane, 2:2. No ipak do poluvremena Hajduk ponovo vodi, treći put na utakmici, je to dovoljno? Najbolji strelac Hajduka Bubalo koristi oduzetu loptu od Bošnjaka i sprovodi u mrežu Varteksa. Sve dvojbe, sva nadanja Varteksa, ali Dinamovih navijača razbija Bubalo u 62. minuti. Iz kornera nabacio Musa, Bubalo je najspretniji, ali najsretniji jer lopta gađa vratnicu, pa vratara Rumbaka i na oduševljenje gostiju završava u mreži. Tog je trenutka potvrđen prvak. Slavlje je moglo početi, i to samo kako. 7.000 najvjernijih Hajdukovaca pjevalo je, skandiralo, dalo oduška svom temperamentu. Čekanja. Ulice Varaždina preplavile su navijačima Hajduka. Kolona automobila krenula je prema Splitu. 1000 navijača, 1000 automobila. Igrači iz zrakoplova vire kroz prozorčiće, zanima ih što se dolje događa. Mnogi od njih nikad u svom životu nisu doživjeli radost dočeka šampiona u Splitu. Dočeka na jedinstven splitski način. Samo još nekoliko grada u Europi mogu svojim ljubimcima prijediti takav doček. Možda samo stanovnici Napulja i Marsela. Sve na nogama. Vatrogasci interveniraju, ali za svoju dušu. Prave vodeni slavoluk već na pisti.
U zgradi Šampanjac počinje ludnica. Igrači i vodstvo nekako se ukrcavaju u autobus i tada počinje muke. Autobus je sa svih strana opsjednut. Svi žele vidjeti, dodirnuti prvake, čestitati. Mili kolona puževim koracima. Pola sata i više trebalo da bi se uz pomoć pratnje stiglo do Jadranske turističke ceste. Potom se kreće brže,